Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 ubwo yamenyekanye ku mazina ya Prince Kid wari gushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe muri Fort Worth ku itariki 3 Werurwe nkuko byatangajwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ICE. Ishimwe yari yarashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma y'igihugu cye kuko abayobozi ba ICE babitangaje. Aba bayobozi bakomeza bavuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi ku itariki 29 Ukwakira 2024. Ishimwe Dieudonné yari atuye muri Fort Worth. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza bishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwe imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umarutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda ni uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited igisubizo ku banyafurika. Nizere ko mumeze neza cyane n'abantu bakurikira Urugendo Online TV baba bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane. Nitwa Gakire Sam muri kumwe na Chobi kuri kamera. Ntabwo tuba tugiye turi twenyine kuko tusikaye tujya mu rugendo turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu harimo Marshall Real Estate aho ushaka kugura cyangwa ukagurisha ikibanza cyangwa ukabona n'ibintu byose bigendanye n'ubutaka binyuze muri Marshall Real Estate. Turi kumwe kandi na Nkombo FC. Nkombo FC nayo tuba twajyanye ndetse turi kumwe na Marshall Nkombo Beach nano neza cyane ushobora gusohokera iburengerazuba mu karere ka Rusizi ku kirwa cyo ku Nkombo. Turi kumwe kandi n'abandi bagenzi bacu babafatanya bikorwa tubana umunsi ku wundi. Ntago nabura kukubwira kandi ko mbere yo gutangira ikiganiro umuntu wese udukurikiye uyu munsi turi ku cyumweru ntago twabura kwifuriza abantu badukurikiye icyumweru cyiza aho udukurikiye uri hose. Nimba bashije kujya guterana, nimba utanabashije kujyaho kandi ushobora guteranira aho uri hose. Icyangombwa nuko imyizerere yawe ibikwemerera kandi abasilamu nabo bari mu gifungo mwezi Ramadhani nziza turayibifurije cyane. Mukomeze mugubwe neza cyane. Nonaha hari breaking news, ni inkuru iri ku gitangazamakuru. Ibitangazamakuru byano mu Rwanda byo byatangiye kuyandika. Ndabona ni inkuru iri ku kinyamakuru ICE gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko itangajwe ni breaking news rero ngira ngo Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 ubwo yamenyekanye ku mazina ya Prince Kid wari gushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe muri Fort Worth ku itariki 3 Werurwe nkuko byatangajwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ICE. Tariki ya 13 Ukwakira 2023 urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5 mu rubanza ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugeze umwere ku itariki 2 Ukuboza 2022.
urukiko rukuru rwahamije Ishimwe Dieudonné ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ishimwe yari yarashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma y'igihugu cye kuko abayobozi ba ICE babitangaje. Aba bayobozi bakomeza bavuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi ku itariki 29 Ukwakira 2024. Ishimwe Dieudonné yari atuye muri Fort Worth, bigezwemo uruhari n'amakuru yatanzwe na FBI ndetse n'ikigo cya ICE cyavuze ko Ishimwe agumye mu maboko yabo mu gihe hagitegerejwe cyangwa se Prince Kid yari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Nyuma yuko urukiko rukuru ruhanishije Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, n'umwanzuro wasomwe ku itariki ya 5/16/2023. Urubanza rw'ubushinjacyaha bwagiye buhiga icyaha gikurikira aricyo cya ruswa ndetse n'ibyaha by'uhohotera rishingiye ku gitsina. Isomwa ry'urubanza ngira ngo ryari ryitabiriwe n'abantu benshi cyane, abantu barabizi, hari abamwunganira, abanyamategeko, abanyamakuru. Ibyo ni ibintu abantu bamenye cyane nyuma yuko Ishimwe Dieudonné rero akatiwe iyo myaka, ariko yarikatiwe ngira ngo rero amaze kugenda nta muntu waruzi ahaherereye cyangwa se hagire umenya ibijyanye n'amakuru ye. Ngo icyemezo cyavuye mu rukiko rero rushingiye ku nyandiko zatanzwe n'abari bamureze, abatangabuhamya, aho bamaze kubona ko byari bifite agaciro, naho n'abakobwa n'inyandiko abakobwa bagiye bakorera kwa noteri zivuguruza ibyo ngibyo, izo zo zateshejwe agaciro. Igihe umucamanza wa Prince Kid yavuze ko ahamwe n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato kuko urukiko rukuru rusanga yarasambanyije uwahawe kode ya VMF amufatiranyije n'intege nke. Urukiko rukuru rwahamije Prince Kid icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina kubera uwahawe kode ya VKF wabimushinjije ko yabimukoreye inshuro 3. Nubwo yahamijwe ibi byaha bibiri, urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina yashinjwe n'uwahawe kode ya VBF wavuze ko yamuhamagaraga mu ijoro amusaba kuryamana nawe, undi akamuhakanira. Impamvu urukiko rwamuhanaguyeho icyo cyaha rwasanze ikimenyetso gishingiye ku majwi gitandukanye n'ibiteganywa n'itegeko, bitewe n'uko ari ubwa mbere Ishimwe Dieudonné wamenyekanye ku mazina ya Prince Kid yarakoze icyo cyaha. Urukiko rwamugabanyirije igihano akatirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Prince Kid aramutse atajuriye mu gihe cy'ukwezi, ubwo ni ibyagakwiye kuba yarakoze mu gihe cy'ukwezi giteganywa n'amategeko, imyanzuro y'urubanza yasaba ishobora guhita ishyirwa mu bikorwa. Uretse ubwo bujurire busanzwe, indi nzira yonyine yaba isigaye aha byaba byarirengagijwe agasaba ko rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Ngayo nguko rero nuko bimeze. Inkuru niyongera ngo Prince Kid Ishimwe Dieudonné yashakanye na Iradukunda, ngo Iradukunda Elsa aho yabaye Miss Rwanda. Ishimwe Dieudonné benshi bari bazi nka Prince Kid yasabye aranakwa nyampinga w'u Rwanda 2017 Iradukunda Elsa banasezerana imbere y'Imana. Jego ibyo ni byabaye ngira ngo n'ubu bari kumwe
ayo ni amakuru rero mashya agezeho nonaha ku bantu benshi batari bazi amakuru ya Prince Kid, ku bantu benshi bibazaga ati se bimeze bite, cyane cyane ko na nyuma y'uko atorotse cyangwa se atorotse ubutabera, ntabwo higeze habaho ko hari umuntu wamenya amakuru ye, cyane cyane ko n'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'umufasha we, cyane cyane ko akoresha imbuga nkoranyambaga, ntabwo hongeye kugaragaraho amafoto y'aba bombi cyangwa se amafoto yaba yerekana ahantu abantu bari cyangwa se ibikorwa baba bahugiyemo. Ngayo nguko rero nuko bimeze, bwo tuzakomeza gukurikirana iyi nkuru. Urumva ko aracyari mu maboko Ishimwe Dieudonné, nukuvuga ngo aracyari